ljudi, dobrodošli u treću epizodu od ja mislim treća epizoda od Skyblock. Nije ona četvrta. Treća. A vidit ćemo. Kao što ste čuli, jedna je sa nama. Misli da je četvrta, nema pojma nija koja je, ali nadam se da će uživati, pa hajmo da počnemo. Hajde. Šta? Ljudi, izvinite što trebam ponove početi svijet. Novi konc, novi svijet. Ne znam zašto nema. Trebao sam... Ovo je druga verzija. Nije ovo nije ovo ljudi nije 1.6.4 verzija, ovo je 1.7.2. Znači, ovdje, super, ajmo. Imam samo ljudi neke teksture kao što vidite, ovo je tekstura efekt. A mislim da sam je, ovo je... Ništa ne pričanje. Ok, idemo, ako mogu... Ajdemo! Ja mislim da sam blizu. Šta misliš da smo blizu? Špuf! Blizu smo. Okej. Samo da odgovorim na Skyblock. Kao što ste već vidjeli da smo iskoristili jedan mod. Zove se zanova minimapa, možete to prepoznati. Vi samo recite u komentarima da li je varanje, ode mi na blok. Kad mi ovdje upadne blok, ode mi dole i kao. Nešto. Ono stane svako je la ja. Kopam, koga boli briga. Kako? Ja nisam napisao zato što ne budu hrana. Znaš šta je meni glupo? Mi trebao početi ponovno ovaj svijet. Ja mislim da smo malo skrenuli. Eto, sad možemo. Šta te druži? Znači, šta ti stojiš? Hoću malo moći. Pruf. Neću, super. Sam da sad, evo. Brzo teleporto. Kako bi želio skeletone da mogu dobiti? Da mogu dobiti. Ode mi blok, la. Ode mi blok, la. Ja pjevam pjesmu. Tako na drvo. Ljudi, ako je ne čujete, to je super. Ne čujete ni ja. Zato što smo na onim slušalcama, pa ne možete baš dobro čuti jedno, zato što odmah smo to imali. Tak me zadnji blok. Super. Laluja! Hoće li se razbiti? Ja mislim da će se razbiti pjesak. Ne, propao smo odmah epizodu, super. Ali nema veze. A ne, zato što ima sandstone dole. Nema veze jer na koji ti fuck it. Pjevaj pjesmu sam. Nisam rekao da pjevaš. Dobro, evo ga, hajdemo. Kući. Erna! Ušuti! Ješ čula? Ušuti. Nek nisi, sad ušuti. Okej, možemo da ovo... Pa šta je tebi? Aj! Ljudi mi se tamo... Može biti normalnija. Stvarno. Pa i na... baš si to shvatila. Baš si to lijepo shvatila. Crno je crno, da li je crno i crno. I crno je crno, da li bi se crnjalo crno. Eto šta ti je crno da bi... Erna, znaš šta ti je crno? Crno ti je crno da bi se normalnijalo crno i od gusto crnjo i ono tamo crnjo. Crnjo. Eto šta ti je crno. Eto. Šerpasti šerp. Baš dobar red. Šerp. Ej, šerp. On sve mi to pjevo isto. Kodan... Umrlo Erna. Mislim stvarno.
Ljudi, nadam se da me se... Erna sada ode sa stolce, lijepo. Ovo ja Allah mi nemam gdje da splantam, nu! Tverk. Sve vidim, sve je realistično, imam 3D ali sve je realistično. Kako lijepo skačem. Izgorit ću. To je bilo realistično. Fakira, eno ga skeleton. Ne smijem ništa mi. Šta? Ljudi, ne obraćajte pažnju na ovo. Skip! Nam. Ne, rekao sam da i ne obraćam pažnju što sam čitao. Šta je uzeo samo iz neba, da preživim ovo. Znači treba će biti 2... Vidio sam. Budala sada bili budalo jedna. Erna, tebe ću ja udar tu glavu. Ako te udarim u glavu, neću preživiti. Okej. Creeper, oh my fucking god, ode creeper. Ode creeper u svemir miter. Špuf. Ne. Špuf. Špaf. I šmurf. Okej, imamo gunpowder, super. Gdje si skeleton? Iza tebe je creeper, lijepi creeper, gdje si... Iljafa kamuni, čakamo kamuni, krema uji, čakama ne muji, pikama nama, pikama na, pikak, srš, pikak. Jebem, kako me preplašilo. Okej, tek game mode. Dobro, čete pažnju, ja samo čitam pjesmicu vama, lijepi ljudi, hvala. Erna, znaš gdje ja pođu? Ja pođu da te ubijem. Pa te nisam ubio i onda sam te ubio. Kontaš? Ne kontaš. Okej. Nije. Šta? Ti napravi farmu drveća, jasno? Dođi skeleton, treba mi malo skele, kontaš. Fuck off, ima dobar snajper. I vidiš da ja izmislila Evo me. To, dođi vamo. Oh, fuck off. Oh yeah, daj mi to, joj, daj mi to. A šta je? Mrša tabana! Hvala. Fuck, svi me tresu. Oj! Dođi vamo, dođi! Dođi vamo! Ovdje su pametni. Ja tako ću biti oboren. Ne, nemoj me ti, nemoj. Patuš! Skeleton ga udari! I prebacio ga preko mosta. Hvala skeleton na podršku. Puf, eto. Ćao. O, super. A razli su me 50 drveta. Ok, vidim sve je to. 3, tačno mi to i tačno. Dođi. Skeli, meli. Djevojka dalje šao. Kontam zašto neće da se pomjeri. Puf! Kuš! Murš! Opada jedan! Fuck, imaš dobar snajper. Sva 3 bon mija. Trače mi, 1, 2. Aj, ga rimuje, super, Erna.
Kao što čujete ljudi, ja sam stavio oko malu muziku. Erna, šut! Čujete muziku što sam stavio u background. Erna! Svanjivaj to. Evo ga, super. A gdje je Bona? Evo, 30 to drvo. Erna, ne moraš. Pa, dole još. Oj, daj. Ne možeš ni gledati. A, maline. Oh, fuck no. Nije Monster School, nego Monster Pur. Ok, idemo. Tuš! Ok, promašaj. Prnje! Jebem ti prnje! Idemo nazad, imamo... Arararac! Ja, baba, Erna, baba. Push. Oh. Erna! Haj je da ušutiš. Jedva čekam dan da... Pogledajte! No. Mogu izljutiti. Pauci, pa... Fuck. Ali se opet manj stavlja. Ima oko 5000. Jeste glupi! Dori! Teško je sretiti ovoga skeletona zato što on može strijelom oboriti. Ovo je onaj koji sam ja bio. E ja, gori. Da ti ja pokupim one stvari koje... Ode. Dobar način. Ne, može li samo dok pojedem? Špuši kimana. E vidi ovo. Špuf! Ja skoro da upadnem. Kad je dan, mislim da ću ovo iskopati i staviti zato što nema ružnih stvorenja, neće me valjda ovca ubiti. Pa ja, nema ovdje stvari da se spavnim. Ja. Šta? Neću. A možda bi dva vrlo sretna. Uzet ćemo ljudi dva vrlo sretna. Ljudi sigurno se gledaju moj mod review. Onaj kako pokazuje mod. Erna spava. Uspavana ljepota. No! Ne, super. Mislim da ću napraviti ironske stvari. Koje je snažnije? Mislim da ću izgledat coolije kad ovo stavim. Erna! Ušuti! No. Ja imam čizme iako ne nosim čizme. To nije imalo logike, ali opet. Gori! Nije gorio. Dobro ljudi, ja mislim da ću završiti ovu epizodu. Gdje mi je glava otišla novo. Ako ste uživali u ovoj trećoj epizodi, kliknite like. Ako možemo da dobije 1000 lajkova, to je bilo super. I kao uvijek. Ćao! Ne, čao!